Local is leker ao ke maikutlo a Mopresidente Ramaphosa mo kopanong kgolo ya bolesome ya go rotloetsa go ema nokeng dikgwebo tsa selegae le go godisa ikonomi ya naga eo ya milweng ke COVID-19. A re mogare wa corona wa amile bokgoni ba tlhagiso le thebolelo. Fa naga e santse le bane le kgwetlho ya moento ya mogelang go tswa kwa dinageng tse di kwa ntle le tlhaelo ya didiriswa tsa go itshireletsa kgatlhanong le mogare, Afrika Borwa e ne a patelesega go tla ka maano a yona. The economic damage caused by COVID-19 pandemic has placed even greater demands on our economy to provide employment and livelihood opportunities. The pandemic has both exposed the fragility of global supply chains and revealed the great capacity we have here in South Africa for innovation and adaptation in manufacturing. In the space of just 2 years, through collaboration and out of necessity, we managed to build local production capability in ventilators, hand sanitizers, medical-grade face masks and gloves, as well as vaccines and therapeutic drugs and anesthetics. Ntlha e nngwe kwa kopanong kgolo ke go tlhola ditiro. Afrika Borwa e lebane le kgwetlho e kgolo ya go oketsega ga palo ya botlhokatiro. Dipalopalo di bontsha fa palo ya batho ba ba dirang e fokotsegile ka dikete di le 660 mo kwatareng e go ya go dimilione di le 14.3. Mme seo se bakile gore palo ya botlhokatiro e oketsege ka diperesente di le 0.5. Ramaphosa re tlhagiso ya mo nageng e thusa thata go tlhola ditiro. We manufacture many of the vehicles that are exported to the rest of the world. The BMW X3, just like the Ford Ranger and the Mercedes-Benz C-Class, is manufactured and assembled here in South Africa. The employment value chain in this sector is enormous, from the factory to dealerships, the components and spare parts manufacturing, after-sales service, mechanics, and sales personnel. Mo puong ya gagwe le setšhaba kgwedi e fetileng Ramaphosa o itsisitse fa go thapiwa ga Siphonkosi jaaka tlhogo ya setlhopha sa kantoro ya Mopresidente e ne le go netefatsa go fokotsa dintlhakaelo tse di iletsang dikgwebo potlana go dira kgwebo le puso. Ga jaana Nkosi ke monnasetilo wa setheo sa dikgwebo potlana. Se ke go leka go matlafatsa kgolo ya dikgwebo le go tlhola ditiro. To create an environment more conducive to local production, we are reducing red tape and removing the barriers to entry for emerging companies. We are undertaking far-reaching reforms in energy, telecommunications, and in our ports and railways to improve the competitiveness of our products. Maitlhomo a kopanong kgolo e ke go bontsha seabe sa dikgwebo tsa selegae go ka go sešwa le go itharabologelwa ga ikonomi. We have a number of aims for this summit. Firstly, to assist government departments and agencies to use procurement legislation and procedures to drive demand for local goods. Secondly, to encourage corporate South Africa to expand its use of locally made goods and services. And thirdly, to educate consumers on labels of origin and on their role in contributing to job creation by buying locally made goods. Kopanong kgolo e khutla ka moso.